Ketemu aku baca konggina. UMLA ka South Shillong uba Sunbor Shulai Hennegasni ulalet Jurip yaka mini hospital kabadon shipho jingthia kabadang tei Lumparing. Haba penpau hakilat pathai kubor uba Shulai ula penpau yaka jing jongkinong shongshnong baki yakendu ha kaba ki haban let kumba pra hadu khandai kilometer ban poi shagi jaka sumar. Ya kani ke jaka sumar kaba haga jinglut kumba san keluar tingka lakmi lenti ban pendep haunai lur lani risau jong usnem banwan ha kate ke jinglet Jurip laya don lang ki officer jong katanat ka kwat kakhia u kontraktor bat kinong shongshnong uba Shulai ulalet Jurip ru ya ke jingtei ya ke surok ka bapen yaso ya ka upper Lumparing bat ka dhobi khat halaban jingkwa kalau begini penstat no kerang ba mu lada kada ke mini hospital ka ba kumba kadon ka provision kan kandon school dia but larodon kono kono gajing mensau lani bakha ki bapun lani kono gajing mensau ki bahor ki baptu ki bastom kendet kat pakin let nang necha ka jingai ba du kumbachi ho kharar kilometer nang ne ban let boy civil tagamun kan yarap bahang ne klan ki jing thia emergency case ke lalat pertia bersumar kerke yaki ban ya dai ka jing duki hakin no ki jing pang jing stom ni kendu ya ka mo ya kono ka Jing mensau